Pavle, koji je to telefon? Pa ovaj najnoviji Telekomov telefon koji nije običan smartfon, već ima AI ugrađen u sebi. Pred nama je novi T-Phone 3 AI telefon koji donosi mnogo više od standardnog smartfona. U narednih nekoliko minuta pogledajmo zajedno kako on izgleda, šta nudi i koliko zapravo može da promijeni iskustvo korištenja u svakodnevnici. Kutija je jednostavna i kompaktna, a unutar nje se nalazi sami uređaj, kabel za punjenje i standardna papirologija. Važno je pomenuti i da u paketu dolazi papir sa QR kodom koji se može skenirati i koji donosi čak 18 mjeseci Perplexity AI Pro pretplate, ali ta pogodnost važi samo za nove korisnike. Već na prvi pogled, T-Phone 3 djeluje moderno i solidno izrađeno, leđa su čista sa izraženim modulom kamere. Telefon fino leži u ruci, nije pretežak, a okvir i ivice daju osjećaj kompaktnosti. Na prednjoj strani je veliki 6,58-inčni IPS LCD ekran u Full HD Plus rezoluciji s osvježavanjem od 120 Hz. To znači glatko scrollovanje, ugodno gledanje videa i znatno bolje iskustvo u igrama i aplikacijama. Unutra radi Snapdragon 6 Gen 3 čip sa 6 GB RAM-a i 128 GB memorije, što je proširivo microSD karticom. U prevodu ima dovoljno snage za svakodnevne zadatke, multitasking i gaming. Ono što ovaj telefon izdvaja su AI funkcije, na primjer, mogućnost da kamerom prepoznate lokaciju ili objekat. Kamera ima integrisane AI alate, pa se uz povezane aplikacije poput PixArta mogu praviti AI avatari, AI pozadine ili AI zamjene. Ukratko, kameru možete koristiti ne samo za fotografisanje, već i kao pravi AI alat. Gaming je sasvim prijatno iskustvo. Ekran sa 120 Hz i chipset nove generacije omogućavaju fluidnu igru bez većih trzaja. Telefon se ne grije pretjerano i može da izdrži duže sesije. Uz to, multitasking je stabilan. Lako prelazi s aplikacije na aplikaciju bez zastajkivanja. Na poliđini je glavna kamera od 50 megapiksela sa optičkom stabilizacijom praćena makrosenzorom. Rezultati u dnevnim uslovima su oštri i detaljni, dok noću kamera daje solidne rezultate. Glavna kamera može snimati video u 2K 1440p pri 30 fps ili u 1080p pri 60 fps. Selfie kamera od 13 megapiksela također radi dobar posao, a snima video u 1080p pri 30 fps. Za korisnike kojima je kamera bitna, ovo je vrlo korektan paket u srednjem rangu. Telefon dolazi sa baterijom od 5000 mAh, što znači dan i po do 2 dana umjerene upotrebe. Podržano je brzo punjenje od 25 W, ali punjač se ne dobija u kutiji, pa ćete morati da ga obezbijedite odvojeno. T-Phone 3 je telefon koji spaja modern dizajn, moćne AI funkcionalnosti i solidne performanse u cjenovno pristupačnom paketu. Ako tražite uređaj koji može da izdrži multitasking, pruži dobro gaming iskustvo i uz to vam nudi AI asistenciju, ovaj telefon koji vrijedi pogledati. To bi bilo to za ovu recenziju. T-Phone 3 je sada zvanično tu i možete ga naći kod Telekoma. Pišite u komentarima kako vam se čini, a mi se vidimo uskoro.